yenyina yete asese bra na ye maame osla ewo communication ministry ye hu se time na oye SIM card registration no na there was a banter between one Atifo Emma yet instances be brana Professor Ken Atifo complain say what they are doing, you know, intimately kitu because was that there are some machines in near bia ni settings bia or more crown intimate set na as before say obey SIM card registration ye stakeholders and was say obibia or matter bia you should bring them on board because ye Friday be synchronization I say uria ultimate synchronize everything I say Ghana card no and no sim no etimi touch kama mas obi bia obefa o sim de adiboni bia no e wo say etimi hu say asimasi na aye ade but according to latest information I gather about 80% of SIM card registration for na ye dey omo to data so no u trace omo fingerprint kura to na enya adwuma enko so it means say obi a wire registration awie na open data through NIA kura na wunya then just any pan fasem ne enye ayi nipa ba akotim kotena tekofo no office no wafa one Ghana card obetima registration ko be 100 no that time I registration no make I say honorable Esla any communication ministry ya aware say Ghana card ba ko me akua me Ghana card etimi register 10 per SIM card ma ko and so companies akese no nim say uko companies akese na sa SIM 10 na okromo no more than 100 so more than 100 na you register no not in the name of company nko individual na ye kan say individual there over 10 that is why SIM card registration anko yi okay because people were using one SIM one Ghana card to register more than 10 I mean money din okay aw kwotena nipa na nim no SIM no go bebre Ghana card ba ko na ne de ye ho adwuma ensa nipa na ne ofre ne SIM we ya ochena ofre sa SIM na wonya this was am frɛ SIM foforo SIM ono akra de be ma se frɛ no frɛ enko what does it so when we say Ghana ha no kurenya mianim bone a se yen say ade no bi mu wo hu nimde papa chance yenye ni yie no yen say ade no bi mu wo hu nimde papa me ka say yede tele ayi ba ye sa tobut akua tobut un say first na you should tobut na de aye course na wo de oto ayi card na de aye den wo de ahye ayi mu na wo de aye ko na ye wo bi mu a oni credit kura wo so otimi ye ko na yi minimum bi a MTN ni voda first na scratch card obetima fa scratch card na ya use no obetima bo ayi card amana ye yes ayi obi use ato no obetima bo amana ye what you say enti Ghana for wo sa adwene no yemfa ni bone no ana Nigeria for no ma begu kroma no o ka je Nigeria ni say on fast Ghana card register 10 obe register 50 because look also no also okay what you say was a non company for tenase na omunyina ko benkrom NIA communication authority nin omo makika ho no ko benkrom tenase na ko omu hu se ade na ye ne yensan ye biem dia e wo se ye tenase ne ye ne yie sese na abeda hoyo sa ade na ye no ango turu enema bi antima nsisi so ti still ave na bone na ye pesenka obi anu obeka se ye betima eliminate sa bone no kura but it should be zero. Tia President Kufuor says zero tolerance for corruption. Onim say corruption yentimi nyadan enyi firi obesa eye anu ya mere kura ni se wote ho asem. Te say na President Mama Bayi ya wama corruption aye zero. Wenti unlike amuamutam 1 hour 1 scandal. 1 hour 1 scandal. But na President Mama Bayi bibibia yeti untihwe. That is zero tolerance for corruption. President Mama fight corruption. Enti SIM card ne yenka se wo be register SIM card na bint me mfa bin at bibet but the rampant
the rate echo soro no the rate day in and day out ye hack a man for lie edit boneno nese ya nye registration kura nkamfa so ye jam even first kura na ye registration ani ye hu sa de we bibisi na ye se register yesem enti for all indication registration na oslam ye no it is clear evidence say niam sisi so anko yi enti say o ma sand how and abeto Ghana for so on say oslo usu no betena akonya no so no the word yaje ye man and one hia no yaje ye man okay and people win power na say yaje ye man yeah hon krom yaje ye man just on NDC for omaje omoman na ye nim man kora eye omode ya na omaje na ye do kotena communication ministry ho instead of so oba obebro ho ase na na atefo am atenase na omaye adwuma no maame no yaje ye man na ne hia no nti office ono te ne ministry obeye ne registration sende ba na mansi kro na ze nya na asem na otena ho no ye ne ope na waye e na nne abeda di se niema no ankoyi about 80% o check ya niema bi ansisi so nti no eye ka foforo na asen aba asem no masande abeto Ghana for so okay what you say nti niema ka ne se ne Sam George mu so ba be yi se china bi minister biba no be ka kire se still ne Sam George mu so ye no niema ankoyi a ne Sam George ye maame osla owusumo ni sa ministers na ombese aba no mbeka still niema na ankoyi no my fire ho nche okay we should deal with them because untime mfa Ghana for and subject Ghana for into such a say we are here can say wanya it means e betwa wosen mu wosen na ntime nya adwuma hwe na no de nipa dodo ayetwa wosen mu because na sata na me Ghana card na me hu ba bie wo fortunately na me wosen bia na madiki akọ register but latest man na me wo man hu Ghana card ni nti mantimen register yetwa mu ndi sana we so sa wanya ye betwa wosen mu ti da bia na mo de Ghana for eto hawo mu ne ye ko sunlight Ghana na wo to aduane adi kura sunlight bibi e sunlight so last week President Mahama say we the line sign bia nim na e be ya befo so wo ho a pop up beba na bia wo kra e be ma short code na wa follow kakra sa na wa ye nti di obe sunlight e yo obi a ti say me maame a e bia wa free mu ne Ghana card a me de register me sim e o say e ba me ya me di mu 10 ye be sunlight Ghana ha metma ka jo say about 60% of Ghanaians are technology ni sa na ma no omo ye wo omo no na sa na ma ni ho BBC for the doors yes e no bi wo ho a say ye nya ka asem bia wampa obi amfa nkere na onye okay so wo ye ten obekọ MTN office na asala akwakoda wo ye ten obekọ Vodafone office na asala akwakoda ho nipa be fira chirichiri ni benchaye abesala so ade we de me so obi ka chem say lie sam mama me njintum okay ye ten Ghana for obekọ akosala akwakoye asa se bi adaje na ne be ye hu kura ne say won say Ghana for eduru say abato kura no anopa no beko na ho de dawa e kwa anwumere no mo ze na nipa kofum ho Ghana for pe last hour ne be man last no kura ye den ne say ye say aka na wotwe ne ya end wanya ne ya block wo be hu la ya na e wo ti ye ten ye be siasa na ti ye sre ye mpanimfo no ye de adwuma hye ye nsa enye omunti e ye mining ti omuno de na omunti hu ne say ye opportunity hwe nipa 30 something million na sa wo nya kwanya se be soma e opportunity o enye so de hoahoa ho ese wo ya ade a ebe boa manfaso abaso amaman no nti e be sere ye wura Sam George mo ade o ye omukoye idie ye de nkotodwe gufom omoma ne nye first and last na ya bre ne license and as a SIM card registration ko ya the communication ministry and the NIA should able to detect the criminals okay no mo combat o no mo mre o mase okay do you know say nansa bi o mo kwachi nkrofo bi ma o mo shedam yeah what I say yeah and this registration it me koyia they will detect those people at say car uria car because of chassis number yeah be track simple crime simple and this registration koyia ye be track sa nkrofo ni nyina ebe ma anti ameka say ebe minimize ebe kofo ye ntu ase kura na ba se say the time
ɛna mami magye di sɛ registration no anko ɛsɛ san ye ɛyɛ no foforo na ye wo sombo bi a ɛwɔ sɛ ye de bɔ outgoing government MPP if say sen ko mo tena asinya adagye ye ni yi a ka ye nsan nko ye chi ensan mefa enko ye ni yi akua last week na president wa ha 24-hour economy market no okakate so de wodoma no ejina homa de wo bu no region enti obaba bu no east obabu no east so obaba kate no obabi baako tama na president Akufo-Addo so si agenda 11 no okokate so do trede wa mami kurom nkuranza me kate so enso so se omusi bi wo enti president mi nchini enko ba bia enko kate so but waba working visit no eso ye symbolism ogina wo ya ade baako amwa you know this so that propaganda na again so my on wa agban mu ona president kasa o chirechire mu de minim ni so mampanyi ni se doma edie nie e ma osaje football na baso wo ho no se wo ye de market no kura ye wo bi na hospital ne hwemaye sunyane municipal meeting sunyane east no e he fa na ye de me pesa be donate cement emo o munti fa na wasase no obedenu cement a me ma wo anwia na fa komano wadamfo no ko hu no anwia madamfo ne hwan I wonder say aban obetina konwa so I wonder say aban say last week make asen we won aban obetina konwa so ne 4 years so ye no afi na wafa soso atukam ne vice afa sofi edi nachi or the bofoma no wasa amani afi no kati so 4 years 2020 and na president Akufo-Addo nam Ghana. So you mean from 2017 2018 2019 Chiramikura agenda wa so wo hu ba kokra so no e dey aso abofo. Are you talking about specifically agenda 111 na say any other project? Ko tara terema roman gubida ko tara terema MPP atma wa hu project bia enfie miense twa mu no e dey ba 2020 e won kranza ana say Ghana nyina MPP say me kranza na mete nti ya no ya ne specific sunyana yakwan ne nam so sama ka che say omso omugu bi ye be to aba no mugu kwan ho ada no ware ka wagu kwan ye ni wani yaw kwan na ada no ware na sankrofo we mu nipa betena radio so ebiebie nanum se obi a wabetena konwa so 1 year 3 months esenka wawie Ghana adwuma nyina se we de 1 year 3 months wie Ghana adwuma ka betena so 8 years ko tara tenema wangu bi won kranza 6 unit classroom kromanti banya bia commission e won kranza ani wusam krom ye won kranza ma omulusu lesson lusu e ma ba bia na omutim biti 1000 difference omu biti just 100 votes akumsa dumasu kurom the entire 8 years in you almost almost chip company na mom akua arehosem ne say ye beto aba no muntimi nwie chip company by so mu yaka ho asem me confirmation na me bom kuroma mutia mu ye MPP sem chip company 8 years kuro muntimi si sa e hawo mo eduni ne omo ye omo sheda plaster ho no mo penti ho abra ye cement enye hwe lighting nim na a whole chief of staff more pare atutu ni na ma firi nkran abasa obibia no. How is that possible? Because mu bibia no me ba Obraya ye be bie pono no apart from say ye gina bontin ceremoniously ne ya commission no ye be wuram akọ inspection ti ye ho ne ye be hu say ye cement in plaster ye ento tiles some ko Facebook live asema me kan kumsa domase ne ye hwe Facebook live bia say me ditura on frɛ no on ba wo video ho ana me say minkura video no ma mie pono no mpo no ma wura commission ben ye be wie ne mie pono ko inspection we because of say ubie pono na one akonwa nsim yen two mutas electricity nim hwi ni ho ubie pono na ko kire say high na administrator betena high na nurse beda ani ni ho is it operational now afei na kurone didito led by omutu assembly members we did to omo ye hu adwuma okay amanipa akoye mu adwuma na ayo a whole chief of staff etimas to plane abam kranza chip company ye nwie obasa oba bibia no omo mark no medase 8 years in government brand koye nkoba to sinu brand ko pa complain say ye di wanya ye nchi
yɛmfa obi antom sɛ bi mu gyina court de na sɛ minim sɛ minu ya mo asokra ɔyɛ law enti sɛ yɛtimi di nipa to wanya de akufoɔ baayɛ no ne wanyi ɔnkyerɛm ne ɔde ne to medase amo amema osema mienu